she's in love, but ooh, I don't know what this was too fast. I know it might not last, but it feels so new. Lagi senang kami kali makan sederhana lagi di sini menunya ase cabai gendot merah, ada karedok lenca, jengkol mentah, terong dan ikan goreng ya guys. Oke langsung aja sebelum makan berdoa dulu. Dengan terong pakai ikan karedok langsung guys. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ikan goreng. Mantap.
sedap. Yang satu lagi. Pakai karet tuh enak banget. Boleh. Wow. What? Wow. Aroma udang.
Oke guys, karena sudah habis. Terima kasih buat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.